dekeh anak sing jaman ken suke realistis kan beli tiang nawa kurang beli adi Rastini loh putu Rastini kurenan biar kebiur obor prak-prak ngenarin hidup nih ogoh-ogoh mempadu di tempatan nih. Shopping ke luar negeri Mekurenan mulai dasarnya dan resna Nanging berana zaman jahili utama Mekurenan mulai macan sekos Masa bantu saya diajak guyu potongan cara patinju